montare fanno di Porto anche per in sintonia di Mina 24.7 Boss di Bonero. Vede che dia è susseia da che dia ve. Luna de caba, bancobra, problema taranta llega. Vasco, claro que nós temos quantidade de informação deportiva, pabo, tanto riba treino local como internacional. E por começar a saber, nós temos Luti Valentim de nosso programa, vamos conversar com ele sobre futebol. Mas, claro, você aí que tá aí de Mundial Qatar 2022. Nós temos para também com o Big Papi, David Ortiz, a vida é de 4, peloteiro da República Dominicana, que está logrando 30 Salão de Fama. É único que logrou 30 ayer. Batata David Ortiz, mas claro, nós temos resultado de basquetebol, para mas claro, nós temos quantidade de coisas para nós pergunta de dia, a ver de charação, mas claro, tu já sabe muito mais, de programa campeão, Deporte 24.7, Sinta duro, Feli. Sinta estreito, Mati, Sandoval, Cristobal, Picabal, Casbal, Betterbal, do mundo. Passou a ver tanto deporte local e deporte internacional desta manhã, pitim pam pum. Jurek. E nossa back não deixou em deporte, bom apetite, bem como agora que bom provecho. Para porque acabei comer acaba mais claro. Para turas não você acabam saúde bom no bom e se base a ver para bem vai bolo bem. Turcos bom arubo fecha Natal. A hueco tá 27 acaba de Januário. Januário tá chamando ayo momo. Ayo momo. Well, por aí de carnaval, também tá dala tempo, pero sem carnaval. Mas, claro, não sem carnaval. Estuda derecha al estilo de carnavalesco. E não. Agora, sim. Feliciana pode ir Martín com clavo que tem. Martín com clavo. Pum! Ribe cabeça. E nós temos Luti Valentim junto conosco no programa. Luti, boa tarde, bom dizer com nós. Ontem, boa tarde. De minha parte, também bom menino. Me saco outra bem. Não está topa, que eu digo. Correto. Tu coisa bom, me saco tu coisa assim bom também, pessoal. Para Willis, mas na pessoa são weg, então me saco um lutador, então bom menino. Amém. Dangue. Mas, claro, é evitável, nós começar a futebol pouco. Começar a futebol, tá paixão aqui na Boneiro, um deporte que é um drive. Caminho bisa agora que o futebol é paixão que na Boneiro. Que softball dá um pouco de paixão, mas agora que o futebol é trobe, lá na cabeça formal, aqui na Boneiro, mirando que está ano de Mundial. Mundial 2022, de Qatar 2022, e 8 estadiões da Clagaba para receber 32 clubes que estão participando. A seleção na minha visão que está participando é Mundial. Na primeiro lugar, futebol. Futebol, conta para com o futebol. Passou bem da ponta, tem campeonato de começar, pandemia tem para campeonato, trobe. Tudo é conta, pode atender de bacaia. De rato que vai chegar, rato que vai chegar, já pode contar. Ponta luta e contar com o futebol. Até luta que luta para explicar. Não, sim, seguro que sim, nós estamos looking ao futebol, mas dia, mas a situação de pandemia e regra lá está pondo que praticamente não pouco isso na bala, a equipe lá não com esse treinamento, que me diz se máquina sem luz, não que me diz luz, não estava to sende. Então, na coisa sende luz, para a equipe lá com isso treinar e nós uso sim para com isso treinar o estadião, que me diz para nós por nós com isso seguir bem, que me diz para nós com isso aguenta. E essa é a nossa base que nós aqui, mas a estadião não está 100%, que me diz nós estamos trabalhando duro sim, que me diz para o com nós porque está claro. Então, muito pronto que é possível, nós por com isso com o nosso campeonato, com fanático, oficial fanático, pero futebol, tudo é que mira, me também mesmo coisa, pessoal, me quer nossa diretiva também da futebol, nós mira, está por ser nossa diretiva de futebol, para o futebol. Então, esse é o nosso desejo grande, para nós por com isso mais rápido possível. Obviamente, o ponto na mesa, luta e ora, que diferença entre nós e outro país, não? Mas se body para bom, Espanha, bisa, ok, sorry, nós se abre numa, nós não está preocupado com a cabeça, mas que qualquer pessoa, tem 2 anos que nós acaba aguentar, Inglaterra mesmo com seleção de Colômbia, então dia 28, contra Peru, na seleção classificação para Mundial, não é estadião está completamente vendido para o que juega.
que é a diferença entre nós e nós? Essa é verdade. Então, pergunta pero depende de cada país com a decisão que não toma. Eu tenho visão, mas nós com a CAF de reunião, hora que tudo vai via Zoom, para sobre. É tá difícil para poder chegar merca para tudo não pode chegar. Passou tem países ainda que tem costam regra lá mais rístico que me diz se vou chegar back vou ter que vai portar quarentena 12 mango com ele da ainda não que tra também tá querer que mas não tá visa que pero me tá espera assim que pronto inteira pandemia que lo passa me diz maneira tá visa lo vira como simples gripe então para nós para o mundo vou bolo com esse drai maneira me se drai passou mas não tá visa tem país que abre caba então me querer tu lo vai seguir for bel mas que não tá será não tá seguir for bel de outro não ora que não com abre também para nós que abre já nos ponga nos futebol maneira nós turta dizia. Ok. Tem uma fecha tentativa para um campeonato novo de futebol? Nós estamos tendo fecha tentativa para nós conhecer no fim de fevereiro, pero nós temos dois problemas. Que é o problema de pandemia, pero o problema também de sítio lá para uma bala. Mas nós temos estadião, que é de praia, que é no estado em meu estado, também se vai conhecer direito, pero mas tudo coisa dura tempo, mientras tanto quando luz está reglar, pero va bem com isso tra, tem lá mas bem já foi, tem pandemia lá no pobim, então é problema lá botar já o coneco tá pone com é trabalho mas com nos que vai mais rápido e não vai de rápido com nos que estação de Rincón também, né você na cambio luz pero a mim resulta corre cambio luz não e não tá duna lo qual vamos ser duna para um partido de futebol. Onde o problema lá que falta que ora usa LED lampa lá tá tira caminho lá tá que me andi ora ibo no por mais lá que tá para fora, mas bem para dentro. Faço eu tenho que vai tirar riba terreno. O que tá tirando net riba dag de tribuna tá organizar sombra riba terreno como não ponga bala riba je. Então esse aí não está mais pronto possível nós por caminhar para assim futebol para considerar só o qual que está cliente câmera tudo coisa tudo está claro também de nossa direita é lugar para luz mas antes a água estava llena tudo coisa agora arreglar ou que simplesmente a luz está tipo problema que nós podemos solucionar mais rápido para nós vai conhecer na praia mientras tanto está quedando nada que declara assunto de quanto luz isso vai cambiar mais não mas mira tem que posicionar mais na e terreno também tribuna e tudo coisa que me andi pouco a pouco por aqui não está base de chando não para o que com lhe é por que está claro para assim nós podemos conhecer o futebol toch que me andi apesar que nós pensamos que tem que mancamento pero para nós conhecer o toch então segundo nossa direção nós vamos lá Rincón ora que tenho vai direita para a praia nós assim nós que para nós for vai tem a possibilidade também para aqui mano sabe tem luz na ATC que me andi que luz bom com a bala riba je nós tem luz também na Rudy Buzum que é claro fim de fevereiro também pero não está fazendo abrir então esse é o problema pessoal portar nós que onga pero é real não está bisabo para a segurança com a importar não está vai flight se não decidir que o flight nós podemos usar de verde também para nós uma bala que me diz não tem luz suficiente não tem hierba novo não tem turcos novo que me diz que nós podemos usar pero esse aí depende de nós vai uma conversação também que real não vai que é possibilidade e está dependendo de nós mesmos nós fanáticos não só que nós comportamos nós põe a bala turca minda então tem comportação aí não está então se não nós põe a bala. Tem restrição atualmente toca para dentro da estadião 50% só? Sim, tem restrição, porque aqui está preso. Tem restrição de uma boa na visão, mas tem que organizar evento. Que vem de restrição então, mas a boa ali, não marca então, o de futebol tem evento tá, então tem pedir permito, então a ideia é que eu vou pedir permito, não vai pôr condição, a visão agora que não, que tem regra né então regra tá regra que me diz mas quando nós por brinca pero regra tem então nós temos hora que regra né tudo passa para conhecer para a equipe não conhecer treinar mas ainda não conhecer treinar que me diz essa máquina que se diz para conhecer de luz então para não por conhecer
entrenar. Me sabe que por tanto ganha uma bala, seguro que sim. Me tenho que um exemplo, porque dia nós vai ter essa luz da ATC, mas agora esse luz, mira pouco ainda chega com futebol school. Claro. Entende peruano? A mina quer que luz se ele vai treinamento. Então me sabe, mas quando nós não tingala, nós somos fanáticos, não tingala, nós de afeto, não tingala para futebol com esse direito. Pero, então que não tem que ter paciência, nós trabalhamos com esse futebol seguro. Ora, bom, mira, inteiro desarrollo aqui na por lo qual se trata é parte de futebol, já que opinião que uma bala, nada bisa que tem aire livre é parte para Covid tá menos, já você não tem contato com parte de quando você vê handhaving, para é parte que toca com se você tá começar com um campeonato com o pai com ele, porque o handhaving isso não tá querer tá poner tira regra não aqui na para quase de parte. Não, essa é seguro, mas nem que nós põe fecha, então nós vai ser claro, então nós vamos de que condição boa. Mas que me diz, se nós também ora nós põe fecha, nós que começa tal dia, com a condição de Covid, então ora nós também de nabo, para o pedir permite a melhoria, nós só pode a condição que boa. Então nós não tem problema que qual condição que nós vínculo nós está claro para adaptar nós mesmos na qual condição para nós pôr a bala. Se está com fanático ou sem fanático, nós trabalhamos. Toch moet ik dat toch interrogante, no? Sobre a primeira Super Bowl de América, estadion tá carga 70 milhões de mais ou menos. E é aí que na bisa, aí passar na uma Super Bowl praticamente sem a capacidade yen, é aí que sim não tá uma capacidade yen. Mas eu dois vezes na Colômbia de futebol, pegar que hotel como te queda. Carti vacunação não pedi. Carti vacunação, botimos carti para vacunar, botimos aqui dentro para juega. E estadion da dormir, nossa vaca Junior de Barranquilla contra Nacional. Estadion da dormir yen. Então para fanático não de anda na hincha não de Nacional tá e coita começar a fe hora e vai começar não te queda canta assim aqui te hora e vai acabar tomando em bandeira tá base que bola sube trobe. Que me di nossa parte do mundo. Mas tem razão, mas vai a final de Copa de Ouro de CONCACAF. 74 milhões de yen, de tudo está grita, tudo está assim, bochinche, pero. Essa é a visão, cada lugar, tem minha volta que está estranho, você não tem regras estranhas, para poder entrar na América, então toca aí, meta abrir para tu reine para o estadião, que me entende, então isso aí, a regra aqui está funcionando, pero está na regra, não. Okay. Meta que dá, meus coisas que nós tem pergunta. Pero contesta, né? Nós não vamos contestar. A pergunta não sei. Stadion Rincon, tá um stadion caminho de futebol atrás do campeonato, com o Leão não está com um andamento e luz e posto na cabeça que eu tenho bem patinha agora aqui, com o Leão não está porque está aqui, né? Que me tem planos, tem como se conversação andando para o qual está cambio de posto não off eta tu muito que tempo não nós tem planos que acaba que me digo nós precisamos se mangue mês que me digo nós cá cristalizar para não bem pading o qual nós está luz não que me digo lampinan nós que cambia não um style de ATC assim aqui então esse aí se portar por dura luna para mim quando chega aqui pero para cambiar basta lá me te quer que isso aí dura mais rápido. So, como também que mais não pode. E para essa dia, nós temos conversação, porque como a gente também tem conversação que não, que me digo, a decisão mas que nós trabalha assim hora, que me digo, emissora nós está assim. Ok. Stadion de praia, mas passa hoje de lá de stadion de praia, mas mira, mas container, põe praticamente de lá de caminho que entrada tá aí na de porta principal caminho real na frente, né? Container botar banho que tá so já passava pedir para bisa quando também conversava andamento toque manter coisas como parqueiro place pero agora que dá mais container acerca Kiko lá se também bisa nós precisa chegar a entendimento com nós que o governo junto com ainda não está pondo container para nós chegar a uma solução passou nós precisa todo um de outro Quindi continua a bem com comida para nós comer, pero aí não está parqueiro place mas vamos buscar uma solução que está com meninos todo partido que me digo nós põe a bala lá com nós parqueiro plaza ante container lá lugar para para a nós bisa safe de esse aí me te quer que o governo junto com dono lá de ainda lá com parqueiro container para chegar a uma solução
Então, essa aí me também que para nós chegar na solução, então me tá querendo. Essa aí, tu não é que o lugar é para que plaza tam, então tu usa para que plaza. Então para que plaza de container, que me diz, então, ojalá que la pueda llegar a una decisión mañana. Sobre que nós temos com a bala riba, não que me diz nos mester de nós para que plaza. E segundo quando tenho vai com essa trariba estação também, que me diz espaço aí na mesteje para entrar riba je. Que me diz que tem container também, como tu pensa bem que tu container aqui para mim, tá bem. É não tá bem. Se me te quer tá, me te bisau que me diz então, como tu senta na mesa chega na palabração não, nós turbo vivo com ele. Nós temos oyente na linha? Nós também temos oyente na linha, mas nós vamos ver quem nós temos na linha. Oyente, boa tarde, bem aire. Wati, e também Valentim, boa tarde. Boa tarde, Ivi. Valentim, bom começamento de ano, hope força, e notável a pone como buta presidente, pero tatura diz que equipo não a decidir que tá bom esta queda. Então sinala que buta bom. Correto? Valentim me tem buta papia tocante de felt lang stadion, é um de rincón. Antobra, me tava querendo assim uma pergunta, pero essa que tá de Ibiceros. Nota de governo e tampouco nota de diretiva de ATC, pero essa que está Ibiceros está puntrabo. Você sabe com passou o tempo passado melanto kleedkamer na EFLT. Então abini algum gente de governo na de nome este baixa kleedkamer abou. E minha ciele passou me algo que está contra a lei. Está correto? Agora aqui, vamos começar a ATC a segurança de erva e nós temos luz também. Agora, me queria se perguntar se com a minha toa, me queria então curar antes de feld, pôr de bloco. Antobra também, me que põe tribuna também chiquito para o fanático não por hungaba, por o wakwega. Me quer atender cerca como presidente que está apreciado de tour e de essa equipe não. Me quer atender digo que como me assim, me terreno erfach of como me porra se riba me mes. Pero com sostém de diretiva. Sobre sempre me põe a diretiva dilante para fazer bom trabalho. Bom mês mira, totalmente bisa, pero te pueblo mira. É bom fanático não mira. Me que tem contestativo. Mas já danke. Bom, danke para a pergunta lá, me tem contesta para o direto. O que foi morar para amanhã, Ibi, o que foi morar para morar de com. Passou minha papel também com o presidente tanto Aaron como é de norte salinha também com mais pronto que está possível, não? Que nós podemos curar bloco ronde terreno, dore nós podemos uma bala ribe terreno, nós pega lá de campeonato, então não tem coisa mais milhão. Com o amigo exemplo real tonga contra ATC na ATC ante outro vega na Rincón então vai solamente também para o futebol para vida social também para botar com gente lá tá bem lá tá topar amigo de outro simão é amigo lá tá pode vai lá tá topar na Rincón então é coisa me que antes da cena tonga bala nós tá bem na ATC depois ATC tá bem na Rincón então ojalá por se reten com o bloco em banhar e lo mita hope contente que esse aí ma papel com Aaron para nós dizer como pronto possível como mais fácil possível nós podemos chegar para ser então tocante de
die kleedkamer, el proyecto tiene con la tabay pone 2 kleedkamer de containers, pero completamente derecha, antes también un tribuna también na veld de ATC. Tú le sei que el proyecto se también más rápido posible y también que rond terreno también, la tabay pone clean con que me di, esa está con 8 semanas. Me digo, ese también está en proyecto, pero es un día curar y vi, pero voy a hacer mañana, lo voy a hacer a mí, pasó, ese está deseo de nos de FFV, y lo hacemos súper feliz, pasó ahora nos poco hizo una bala, na ATC, mané, ahora ATC, con su equipo, en la venga arriba ese terreno, después la va otro terreno. Ok. Yeah. Para lo cual trata è parte di Valdi Elion Flores. Ayer nós abbiamo parlato con Max Sumter aqui nada. Toch wat aan je falta caminda ku e veld ti un number da carga Elion Flores, maneira não se cabe bisa hoje. Pero toch não ti un luz riba e borchi caminda ku un aumento, basta com badune veld un number, então bota pôr un luz caminda ku ene ku passa noite of so riband dice hey, veld aqui, ti un number Elion Flores, pero tu costa scuro in nada, ora tu luz paga. Agora, no obstante sei, ave Johnny Gila manda portrait para mim, adora de futebol, tá cabe uma bala, pero o me mira quando anda bailaga, cup, water, trucos que mendi em nada, conta, é parte que toca para fel não cu, a gasta se não tanto placa para manter não dado momento net e organizar. Nós temos um oyente ali para eu contestar-lhe. Ibe, boa tarde. Eu te dispensa, pero não contestar-me a pergunta. Me ha mostrado como a chegar com kleedkamer, para muito tempo sinta e tomar banho e também para nós ter lugar privado. Pero que passa governo bem bachele bom. A mim tá puta bisami a cielo amanhã mês. A mim tá sinti como tá um coisa contra a lei. Agora me que pontravo, te sabe me que ora como me berrar conosco assim, e que só não tá me só tampouco, para sobre quizás você querer que tá me só não. Sempre nós tá equipo que nós tá reunião tu, nós tá papel para mim e nós tá assim coisa legal. O sistema como tá bisame bailando muraia, tão coisa ilegal. Se como tá roubando luti, ajuda-me. Me que sa se cobelando cura plus tra tribunal. Kiko mi mestiasi. Te sai mi che tende contesta. Mas já dá. Bom, ibi pa lante cura me visao por lante mayang que me dijo como também pape ko aran que directiva lo acercar no asunto com deputado me te quiere na loja green light mesora pasie de tribuna me visao ko tabai bi tribuna com de projeto me tem que ATC tabai essa também vou ponte directiva de ATC ando também 2 kleedkamer também agora aqui de container, temporalmente, vai mais rápido possível, pero que possibilidade também que pode um kleedkamer também de bloqueio. Ok, que me fez ibita contestável. Ok. Para o qual se trata é parte de mantenção. Mantenção, sim. Tá assim, né, que tem projeto aqui, que me está direcionando tudo veld dan, precisa ter stuurgroep, então, desse stuurgroep tem que nós que me FFV governo está chegando a um acordo que me andi para Veldan, então FFV está chegando a um acordo com negociar nossa parte, tudo Veldan para 2 times, acordo que 2 times lá. Não outra vez coach mandação chiquito na maneira pique que quando não vai que tá assim, que me andi ora clube não tá resultado, que me andi com o Wati music, tá pondo time lá não condição o Wati, maneira boa eu vou ter que do neback. Kemudian untuk asina pasal mana outra bisa se cuida nang. Então essa aí tá lamentável, o biaco, nós merecemos não tá destruindo as coisas. Nem me agora na veld de Leon Flores, nós põe onde neta ba wanta bala, sumanhã neta bai. E não pode. Kemudian tá coisa nang kemudian curar onde veld, nasa que então pida vai com ele. Kemudian anta tocante de coisa de eliminação per dato, pero que problema estava tendo, que me não tem corrente nem água nem veld. Então coisa como também questionar, passou me tem container para ele com FFV a comprar foi 2018.
mas essa petição para pôr água corrente, mora mais web, web digo, não, governo. É mas não carta, só me custa que caminham, não passou me tá presidente de IPP, não, a mim tem coi, me tá caminhando reto, mas se a petição, até a petição não há aurora. Que me di passou lá vai na in the bond lá que tá dormindo in the bond depois me atende na onda to war aqui. Por que motivo? Me tá pouco, é motivo de pouco me não sabe. Que me digo é container tá para aí na 2018 tô lá com essa putrico tudo com andem tá com na coisa horta com aqui para classe de que me di passou é coi no to war duza. Anda intenção de tá com tá treinamento muito bom em Yolanda vai trein muito não ando para por vai você não caminhar panha pero agora aqui, de parte de bom lá com essa põe speed ribesei, andori para a regra para ter corrente com água não, ando para nós pode uso também de kleedkamer e também aí não também dois container de kleedkamer para ainda não por campanha também. Mas coisas que nós estamos na ATC e nós vamos pôr na Rudy Busam e não também está bem. Então, nós podemos eliminar mas não também é borte também, também bem porta novo também passou. Tu não está corre subir, não está corre subir o fel ou tu lá vai bem, não vai direito in the bond base vai direito inteira infraestrutura para não correr 30 e para fel porque tá bom, não está vai fel direito limpar, mas não está sendo aqui e também lo bem vai around the fel mas tem na estadio de Rincón y nalo bem y nada também tem na ATC também aí também nalo vai poner completo só que tombando só tem ele vai bem aí completo então também direito também pida de importe gola botar aqui a organização usa já sa contigo esse aí também não tá bem direita que me digo tem um pitro para passar pero turta claro que bota prometo fevereiro na agricultura com a emissão claro que me digo nós agora que nós tra nós só para o plano target também tal dia com a emissão claro que me digo nós agora me nós que me FFV governo holandês com CANFB nós turunto a mara cabeça junto lá no bisa para nós ban direita e acomodação ando me tenho vista com isso ela com isso nós a dia nossa dentro da FFB nós sabemos nós temos vai tra nós temos plano estratégico passou nós porque não futebol mas nós que dá capa vai dar 12 vezes que vem de nós diz não mas com nós assim no futebol mais adelantado do de plano então nós apresentamos também na CANFB então CANFB a intenção estava para direito todo terreno existente com mas nem estava de terra com assim não o mundo vai de lá então nós temos que ir atrás então dore sei não vai papel com o Ministério de VUS então com lá junto com o governo aí é plano orgulho nós está canando com hora que tem nós somos FV meta que for que me não que for lá que duas partes no Ministério de Holanda CANFB com governo, na transturgrupo, mas amanhã tem nossa track que banda, nossa consciência, então nossa consciência, então o projeto está ganhando a mesma maravilha que todo deporte está vista vontade com futebol, pero futebol lá se suar para lá chegar não, então que todo deporte assim na suar não está chegando. Perfeito. Nós temos broche aqui na linha, ali Pegulo, boa tarde. Boa tarde. Me atende conselho hoje para meus amigos serão, pero me conselho tá, meu é caminho legal e não vai ser deputado. Me não quer vai ser deputado é caminho legal maneira me se tá. Então me não quer que deputado tem problema, então é deputado tem bom coração para dizer assim tal coisa, então depois é deputado tem problema. Pessoal me aconselha para caminhar principalmente e está muito bom com a caminha em cana então ori é por lugar é o qual desejo que tem então agora que tudo corpo pero é mensagem tu reconhece prometo ano 2023 bom ok bom danke ai não agora me disse que me botar essa petição no governo antes de calar sua caminha e também departamento porque o departamento tem que se calar com ele pero me te quer que quem porta contra para ser
cancha de deporte de não é vida querer não vai assim muito sim Anto para agora vamos sacar um sem que me dita como sponsoring ja mas meu ja bom dia problema de underhold praticamente é o ai tá frusa porque salpete ja sal la manta que dá fez bana ja sim você como mira é um de rincón vai rond de altura putri que bem de que não tem vai caminhar não sai não dá não tá vai quitar por novo so ja sal tá sim sal tá tremendo boneiro não dá aqui sim correto para quando trata é parte de equipo não algum que vai passar equipo da é maneira sem não sei é aqui também de caso después de boleto não via mais que vendi não está se tudo qual com nos por para nos ajuda a equipo não e nos parte de FB seguro que vendi para ajuda mas não sai tempo estava difícil que vendi para tour round mundo me quer para tour equipo então não está se tudo coisa para nos ajuda a equipo não equipo também laptop também não é tablet que para tour equipo é tablet sim para nós tem dois sistema, nosso sistema de .com Sport, isso aí especialmente para treinador não pode usar, que me digo, cada equipe tem que me dizer para treinamento, não pode registrar, não adona que também training, que conhece dia aí que me digo, pode registrar cada um do para com la desarrollar, que me digo que está aqui não, buscar aqui com as dificuldades não, para trazer para como treinador, para o chegar. Então nós temos outro que está fora, que me pode registrar tudo o qual que está a equipe, uma dona, ora tem que se cambia uma dona, que me digo tudo coisa aí tem dois sistemas aqui que pode ser super bom sistema para treinador, nação de Sporting, 1000 sistemas de treino com vídeo que tu pode dizer, que me digo não pode ser uso de que me digo facilidade nossa donatura equipo para não por desarrollar na mesma me digo e nós está donando curso também porque vai ter curso também para ajudar a equipe para como organizar como organizar o financeiro como organizar para pedir sponsoring como diretiva me está como dona tudo sortico que me diz nós está seguir para profissionalizar nosso futebol e nossa equipe não passou FV tem equipe não que me diz com tem equipe não tem FV então sei nós está riba para nós por adelanto de toda a equipe. Compromisso coreano em Conting proximamente em exterior. Está on schedule? Está ayudando? Sim, está indo. Sim, de abril, não está visa. De dia na que está na onda, passou para tour país para inscrever para host que vem para não pagar um lugar. Kemudian então hora que não está bem waktu tour não está bem controlar tour ka si aplicação para waktu hora na onde está tomar lugar, pero de abril ele vai tomar lugar, o qual também ele vai tomar lugar tá initially que são nós participar ano passado hoje esse ele tomar lugar de 1 de junho abril aqui tem loading para waktu quando na qualquer te sair na onda misa que nós vamos 4 para 5 partidos, que vem seleção mineiro, que vem não está preparado para sair também. Então, nossa base também, quando com Corsol, Aruba, Bonaire, com São Martin, para nós vai organizar ABC, alguns vai ser ABCS de equipe lá, e ABCS de seleção também. E nós estávamos tendo uma reunião agora, que tem grupo que nós está para entrar o sistema conosco com ele, nós está tendo pensamento para style de Champions League, style que pero tudo o fundo não, que me diga quanto está vai sair, é um de ABCA, se esse aí está Corsolo vai organizar para o último, para last 2 anos também, passou lá assim petição na FIFA, então FIFA quer goed que me diga FIFA está lo financiar esse, que me digo, ABCA está claro que o que me diz bisa não tenho bisa que fecha não que então para vai participar de que me diz tem outras coisas também o grande de Yunnan que vai Santo Domingo CFU também vai tomar lugar então tem isso lá de CONCACAF também pendente para selecionar de IG5 me diz tem basta coisas que nós temos que se preparar para ok a FB está busca forma para tocar virar membro de FIFA. Essa aqui a FB a la que cai, você vai mirando quando há sí
Aqui da Gribu não. FB a dessa ideia, a FB disse, ok, lá que é murato, pero não quero que nós não tá fi. Mas nós quer dizer trabalho. Tá duas coisas possíveis. Por lobby, na outro confederação, para compor assim que antes bisa que regra que tem estatuto aí, nós de nos parte nós lobby que nós temos nós companheiros lá de CONCACAF. Do agora mais papel porque neta de Canadá que também tá em copo estranho antes de ele vai seguir vai para junto tem CONCACAF com a apoio dando papel cultura confederação para poder chegar a toh por maneira que mendi que nós por vira toh membro de FIFA então aí tá pero aí tá style de lobby que mendi que nós por nós sinta que nós tá queda on the ball mendi que hora que tem oportunidade nosso precontigo para que todos conosco chegam. Então, essa é a nossa queda assim, que viaja nossa oportunidade. Ok. Mundial de futebol. Mundial de futebol nós temos ano 2022, que está ano de Qatar, 8 estadios da Clacaba, para receber diferentes seleções. Mundial com a Drei, e luna não com normalmente mundial se Drei. Quase acabamente ano, mundial da Drei, O que significa para a Federação de Futebol Bonaireana e boa pessoa? Bom, para a Federação de Futebol Bonaireana, o Qatar está um calor, está pensando em nada, bom, não põe a bala de juni, né, de 40 e pico graus, que bem de, então, nada, de luna, ela não tem espaço, mas há mundial, há de futebol, que bem, hora que nos campeonatos, com isso, nós podemos, lá que se dá dor, te acabou, lá nós pensamos, em outubro, novembro, lá, que bem, não tem caliente de mundial, pode nós filar lá, não, por mim que sei, antes de sair, está beneficioso para o futebol de nós também. Ante isso aí me tá mira que tá um benefício de mundial de Qatar aqui como só que logo de junho lo tá que mendi neta nós precisa portar nos campeonato pero alguém da neta em final aí que botar que tinha caliente de futebol então tu rende ora botar falar com a massa interessada agora para futebol. Ok. Praticamente arriba nos hora. Última pergunta que nós temos para voluti. FB está interessado para tu uma estação de praia para assim por manejar essa aqui. E ideia que é da mesma coisa, ou aquela que é ideia de estadio novo também, que tem possibilidade de pôr a bini. A ideia tá para ture Veltan, que me diz que ture é uma nova lá com a direita, para donar FV chegar a convênio com o governo, que me diz que a FV lo maneja Veltan, que é natural, o governo que está dono, está manejando. FV de sua parte tem um acordo, tem um acordo com o equipo não, que para mim tem cada 2 equipos, então para não por manejar Veltan. Então, o FV está manejando, significa que parte do trabalho de Indebon agora que está passando para FV, ou Indebon também está queda? Bom, Indebon está queda parte do governo, mas agora eu vou encontrar com o governo, junto com o FV, está dando toda parte, que está a tarefa de FV, que está a tarefa de Indebon, que está a tarefa de clube não, então assim lá para chegar na palabração não, mas não tem para cuidar não também, porque mas não sai não, que mas mesmo mira não sai não acaba to, nós não cuida não vai atrás, isso é nós que chega, com o governo nós precisa tá é que está dono, mas digo tenho zor, na vida não é amplo, mas ele luz estamos sa, que depois de 4, 5 anos, pode vai caminhar. Então, aí pode pôr certo montante para hora que chega tempo e caminha não tem problema. Okay. E é a mesma coisa. Então, isso aí, nós que chegamos a acordo com o governo, mantenham corrente vários velhos com coisas aí, que me importa aceita, não importa aceita vai virar, que me responsável de FV, que está pondo de então uma companhia vai passear que me andi então mas outra vez outro coche chiquito na zona volta limpi lugar onde estão ferro chiquito esse aí tá vai para a equipe não assim a intenção tá conosco que chega. Bom, praticamente arriba nossa hora para poder despedir de nossa audiência. Bom, se gosta de como é que você treina que está pendente, passou mais gana com um tempo de futebol, nós também temos gana aí, e pero com muito pronto, para lo vou considerar a satisfação de tour fanático e de treino. Danke, hermano. Danke. Ok. Sempre Luti Valentin, presidente da Federação de Futebol Bonaireana, que nós podemos conversar com ele em Deporte 24.7. Espero que o pedi pergunta que o Bodatim aí contesta, para o qual trata a parte do senhor Valentim, nós estamos pendente
Que dia futebol te arranca sali aqui na Bonaire, para sobrar com simplesmente nossa cansa que dá na casa. Sim, nós que sali um rato. Que é da padem, nossa cansa. Nossa pendiente para massa, para o qual trata deporte. Aham. Uma coisa que Ablif, mi t'accordo, Feliciano, no apurami. No apurami, Feliciano. Feliciano, guardato, no apurami. Ah, ma Feliciano aqui sim, yeah. Aí era David Ortiz, por adrenta, Salão de Fama. Yeah. David Ortiz está de República Dominicana e este único que logra dentro do Salão de Fama. Dentro de Sunan, que estava tatinha e balista, David Ortiz é chamada que é por dentro do Salão de Fama, que me di um pa bem na colônia dominicana. Bolívar Wanga, Bolivin, avisa-me, foi trempang, me avisa esse irmão que David Ortiz estava aí dentro do Salão de Fama e ela dentro do Salão de Fama. Precisamente, riba e drentamento de David Ortiz aqui, nós nos pergunta de dia. David Ortiz logra dentro do Salão de Fama, é de 4 pelotero de República Dominicana que aloga dentro do Salão de Fama. Ja? Name é 4 nomes. Botin David Ortiz acaba. Name 3 sobranan que está dentro do Salão de Fama no momento aqui, junto com David Ortiz que dentro era. 7178273 para bogar na linha Juicy de Carniceria Latino. Ai. Não sei gente ali, gente boa tarde, bem aire. Hello, boa tarde, Wati. Boa tarde. Porta Juan Marichal e Pedro Martínez. Me falta mais, não? Falta, botin David Ortiz, aí era? David Ortiz, Pedro Martínez, Juan Marichal. Falta mais. Que não tem honor? Diana Sianga. Falta um. Sim, ok. Bom dia. Não, me doi. Jesus. Bom, nós por um outro ainda vai cuidar de Ok. Daqui. 7178273, os pontos de contato. Ai. David Ortiz logra dentro do Salão de Fama e era 483 pelotero não. Que já acaba dentro do Salão de Fama, acaba de República Dominicana. Diana Sianga tem 3 pontos, falta 1. Name 7178273. Que Diana Martínez avisa? Ela avisa David Ortiz. Ela avisa Pedro Martínez. Ela avisa Juan Marichal, 481. 4 é outro pelotero que está dentro do Salão de Fama, acaba de República Dominicana. Ai, papá! Oyente, boa tarde, bem aire. Sammy Sosa. Ablif? Sammy Sosa, não, Robes, não, Sammy Sosa não está correto. Sammy Sosa, mira que Opia Bauri belista Sammy Sosa tá. Porque essa 10% Sammy Sosa tem de voto não. Ja, mas bom, Sammy Sosa é problema com o bate de corque, não? Bate que tem corque dentro. Ja, de certa forma que Sammy Sosa aqui dificilmente poderia entrar no Salão de Fama. Ja, hasta é quem de home run mesmo, tá? Barry Bonds não é logo dentro ainda. É quem de home run, ja? Well. 7178273, os últimos chance para bogar na linha de câncer latino. Ai não. Minta querer que na Bonaire que ainda siga beisebol na secam. Feliciano, botei a linha abrir. A linha tá ancho abrir. Você um pouco pisame, tá 4 pelo. Tá melhor mais uma Dennis Young galinha, amor. Ablef? Não, me vou ajuda na posição. Me digo bisonante de República Dominicana. Antoba, seu nome tem começar com V. Antoba, sua fama tá com G. Já? 7178273. Agora, bom, falta para botar na galinha. Tiver na linha, boa tarde. Boa tarde, sigo. Quem é o senhor? Aqui com Mariana. Hey, Mariana, conta. Me tá aí. Aham. Que estava buscando Vladimir Guerreiro. Tem V ando com G. Vladimir Guerreiro. Te sei, me tá buscando. Dame 4 nomes completo. Tá Juan Marichal, Vladimir Guerreiro, Pedro Martínez e aí era Beck Papi com David Ortiz.
Ja, bagana liga nesse latino. Ok. Ok? Danke. Danke. Passa a busca de sabra. Vladimir Ok, Guerreiro, Shonan. Chacho. Ai. Pone los spots. Tá comando. ¿Me la corta? Para que tú te pones los spots. Bom spot? Sim. Mas também corta? Sí. Diana corta. Bampurito tá binku, guaiaca. Bahacha tá binku, pam. Pasora, Bios. Te Barbie Jankuman. Coloca. Carnaval da passa Shodan. A to Feliciano de Lanti. Felicidade de Prince. A to noite de Pancho. Ai. Para que tamo? Ata na carroça para. Até Willa pega seta gune. Seta gune pe mover bom. Seta gune. Ai. Seta gune pe bai. Pata 7 minutos. Pata unor no chiwela me que mantinha o em programa. Wixka Kopan escuta é presidente de Cobon. União de Como se- Comissão. Ok. Cobon. Ok. Whisky. Koopmans. É famoso no holandês. Koopmans. Bastante. Bom. Nós também com o nosso caso comercial da Carniceria Latina, a carne mais doce, mais saborosa do mundo. Carniceria Latina, única carniceria que o papel que é slager ainda. Tu caminho vai tu costa prepara acaba. Já? Vou ver se tem que não é cabrito, pero pia para trás. Não. Nunca caminho vai nego aí. Não. Tu caminho da conta na carniceria só o papel que slager tem ainda, que é carniceiro. Bonaire Grill, de nosso amigo Mike, na Caia Betico Cruz e Nana, bota gani comer algo diferente, bacansi comer mesmo um cobi, sabodushi, não consegue amor, awe nada de cozinhar, começar parte da noite, não sabe como um coisa outro, sabe se que não de Bonaire Grill, se que Mike, começar bo galinha, bo reis, bo pork chop, bo salada, bo batata, mas dushi mesmo, não nada, dushi mesmo, Bonaire Grill de Mike. Mr. Sweeper, começa limpia, sweep. Todo terreno do Bonaire aqui, lá que não passa, é machine de Mr. Sweeper, estão em casa, lá mantenendo, passou para casa, lá não é barato, tá com caro. Mr. Sweeper está aqui para bo clico, bom lavar, do dia de Mr. Sweeper, Jerry, botei, Punta Blanco Chicken Farm, pegou mais tierra, mais doce do mundo. Tem web de win, ok? Web win? Não. É web de win, pero mais claro são de Punta Blanco Chicken Farm. Claro, não? Punta Blanco Chicken Farm, que é web de bruin. Web blanco, não de win, são bruin. Punta Blanco Chicken Farm. Só para nadinha. Quitter, suceia. Ai, porti ventana alumínio, na quitter vamos acertar, compadre. Não tem conta nada, não. Ladrona tá brinca para dentro, lugar nada. Porque porti ventana de quitter, não tem segurança, mas alto que tinha que dar boneiro. E não tem tegels também. Não tem que pegar com Tung Fong Store. Já vamos começar. Tchum, tá guardado de quitter. E também Tung Fong Store, mira que a minha íntima vai Tung Fong Store, amor. Vamos comprar Berch, vamos começar chiquito, net, tem grande, tem mediano. Que também I love you. San Valentino também é den. Agora San Valentino também é den. Vamos demonstrar carinho, amor, apreço. Não dá preciso você namorar de ele para poder algo bonita. Mas aqui, Tung Fong Store em turcos para San Valentino. Só pena de Tung Fong Store, Lisa, bota aí. E também casa de música boneriana, sei que meu amigo Leroy Sidney. Mami, mami, que será lo que quiere el negro? Hey, Abdul Shamo, mami, que será lo que quiere noche? Noche huele en tacapa. Vamos a casa de música boneriana, algo positivo para nós muchos. La gana baicinha, toca drum. Den drum band, de drum band, sim, da Casa de Música Boneriana. Ackerman Auto Supplies, começa Ackerman Auto Supplies com Hyundai, Mitsubishi também Ford. Ackerman Auto Supplies, mas claro, que vende tranquilo, suavecito, para sua auto da modelo 2022. Acabei de ganhar Ackerman Auto Supplies
passa admira e Ford Bronco. Loteria Suave Real. Mira aqui, bota comprar número a noite, meinta, bota aí o papel apresentado, avisava que quanto vai ganhar 10 mil, 20 mil vai ganhar aqui. Mira aqui, me tá passando uma conta, pabo. Porque não, me tá passando uma conta, pabo, sim. Não sabe safe que não sei não. Loteria Suave, vou swipe também por aqui. Loteria Suave Real, se que Dani, vamos acertar. Pom Station Rincon, pabo, tem tranquilo, Pom Station Rincon. Solo para na Pom Station Rincon, solo para gulo aí na Pom Station Rincon, para te quieto. Não olvida, na Pom Station Rincon tem todo tipo de seta para o motor de auto. E também New World Supermarket, se que Long Chun Chang Zeng e Chinês Sing Seng, anterior para riba, anterior para bau, den stash e montanha, turta com base que long também de bom barata, turcimão, fruta e verdura fresco. Aí na Long Chun Chang Zeng e Chinês Sing Seng, também de teicas também. Nostreia, saca Ingrid Curut para me acertar. Mira aqui a cantora em Ruma de Nostreia da Plamarron Boneiro. Isso seja. Mira aqui Elia Maiega. Não, Elia e Senha, Elia de Boneiro. Já vou santo. Então também compra meu número, para me pôr minha suerte. Bueno, Nostreia da Swipe também por aqui. União Minimarket, vamos a seca Patrícia. E não vamos acertar. Bro, fruta e verdura fresco da União Minimarket. Turcimão tem fruta e verdura fresco da União Minimarket de Caia Everenciana. Passa a buscar por fruta e verdura na União Minimarket. Saludo para a União Minimarket. Fábrica de Bloque Valentina, Bloque para Bloque, Tour Bloque da Bloque. Bloque 4, Bloque 6, Bloque 8. Da Fábrica de Bloque Valentina. Cabecinha para pilar, banco e betão, mesa e betão, balustrada. Fábrica de Bloque Valentina. E também Flamingo Partirenta, mas tu pensa para imensa tente e vender esta joba esta grel. Flamingo Partirenta. Passa a admirar tanto stool nova cabiega. Stool no bis, kuman e singman. Tour a cabiega na Flamingo Party Rentals. E mas o claro, mas stool não para você sentar, netes no que vai ser 80 anos, vai ser 70 anos, vai ser 90 anos, stool para você sentar, netes também cabiga na Flamingo Party Rentals. Malas catering, Surinamse eten, ja, die lekker bami, die nasi en die roti. Malas catering, Norte linha, vamos acertar, para comer comida doce surnameño, de Malas Surinamse eten. E também constante BV, se que lixa Zaragoza. Boa seta lá opi água subi, corrente subi, anto porque vai gasto, compra para pode ver se novo cutasi e gasto menos, mas assim, e tem vacuum que tá hala e sushi para mim, depois água tá bem suave aqui, e não tem também veneno para matar tudo fruminga tá cansado. Constant BV. E Special Security Services para segurança de bocas, de bom negócio e transporte de placa. Special Security Services de Benildelf e também Marisol. Special Security Services com um personal bom em terreno. E Papa Smurf, começa Papa Smurf, já, porque como bom pizza, porque dá bom smoothie, porque toma lasanha, Papa Smurf tá guardado com o telefone 770 44 14 den coração de praia aqui. E também queria bom para tudo comida para besta, cachorro, puxa, cabai, cabrito, carne, vaca, toro. Flamengo, gente, ora não. E também tudo besta com botim, não tem comida para na cria bom na caminho de Bahia Tobacco. 1 o'clock. No hay tiempo para más. No ci vediamo da caminda con su invitato Ciave. Ma sono due tardi qui da curpa. Te mayanku, Dios su poder. Ciao. Mesterhusa herment ng di kalidad. Gartish tem diferente color para llenar nachi y pego europeano na un preço especial den stock. Y manera nos avisa sempre, invertir consciente. Compra producto de calidad na Gartish Tegenwerk. Your tile and bathroom specialist. Chef of Swipe, diz Dalbo Smile. Pago safe tá importante. Chef of Swipe, turmontante. Chef of Swipe,
Smile, está fácil, seguro y automático. Hora de pagar por swipe, está safe y está chepe. Caminda, no tengo de cash, o tengo chepe. Chip of swipe, y digital boss smile. The MCB. Bang, bang, dulumang, bang, nos junto. Bang, bang, dulumang. 11 e 12 de março de 2022, nós tomamos lugar de 12 edição de Bondud. Bondud Team está invitando toda a organização social para registrar um job para Bondud via bondud.com ou para mais informação, chama 785-4306. Último fecha para acessar aqui está 30 de janeiro de 2022. Nós está on. Abo também? Bang, bang, dulumang. Bangene Boneiro limpi, bangene nos isca limpi. E poi di sushi chi sei buon che domina. Esta se su partiva sushi landfill. Amo asivo, solo para sushi como team. 90 o tira de sushi. É boniteza de Boneiro da sua limpeza. Cuida meio ambiente e também natureza. Onde importa se bota grande ou chiquinho. Reuse e também reciclar. Agora olha se vos tira sushi, vem com sushi. Junto nós tem Boneiro limpi, limpi, limpi. Esse man aqui descuento ribattur muebles de banho. Gardish tegenwerk. Your tile and bathroom specialist. Medita mi día, hasta día noche, tu camina, mi radio tá. Voz de Boneiro, va a lado, a conquistar mi corazón. No está por nada, con poner mi día, a sostener el radio fiel. Voz de Boneiro, va grande y chiquito, el radio aquí siempre está. A mi tacinha, a botacinha e junto nos tacanabay dilante, no olvida con lo que bocinha, nunca, nunca, otra poquita, no olvida con lo que bocinha, nunca, nunca, otra poquita, a mi tacinha, a botacinha e junto nos tacanabay dilante. Oyente, boa tarde. Vamos in outra edição de Traz Notícia para a geração 26 de januari. Agora, mais 5 dias. Está separados para nós, acaba a coluna número 1 de ano 2022. Ao de nosso programa, nós temos o senhor Witske Koopmans, que é presidente de Uncobon, União de Consumidor Bonoriano, é original de Holanda, e tem gestão de aire na Boneiro, e nós estamos purba de uma maneira tranquila para que conversar no pavimento e a boca escuta por compreender. Quizás enviarmos também over no holandês, mas isso é para nós ter a claridade para que nós explicar algo. Uncobon, Witske, boa tarde, bom início conosco. Danke, Radio escuta. Escuchentenan di radio mit a purba papiamento. Normalmente un palavra fácil não tá hopi problema, pero se é coisa não tá bem hopi técnico mit cambia na holandês. Não tem nada, daar kan ik het ook vertalen. Uncobon. Sim. Que dia ele lance? Wanneer is hij geboren? Uit welke noodzaak? Ja, 2 de novembro de 2012. Pues año aquí. Tweede lustro. 10 años de Uncobon, sí. Die kon nos adelante. Gente tabata maak zorgen de desarrollo de Bonaire. Costan tabira mais caro impuestos impuesta tabira mais caro, especialmente para gente com entrada abaixo. Nós pensa, ok, láganos hace algo para
Tour hendenan di Bonaire. Láganos lanta un unión de consumidor Bonaire, un cobon. Después el tiempo hay nos hasi hópicos para Bonaire y para sus habitantes. ¿No? Ok. Que estaba tendo preocupação com o desenvolvimento de Bonaire, foral e vida abira caro. Sim, vida abira caro e entrada nan te queda atrás. Queda atrás, ok. Essa aqui, depois de 11 anos, Mescos, não? Sim. Mescos, sim. A mim pinta esse salário como enano, dwerg. Então, eu gasto dan como reus. Dan zit ik dat komen, cresce. Ok. Agora, Witsa, babi su coisa mais interessante, hobby bia tem gente tá discutir hoje. Nós temos sistema de belasting novo, que ele chama flat tax, 30,4%. Então, agora bota prometer gente, demo bota trada belasting, mas que um stuk mais interessante, mas o piene também como é mais simples, so dat trago schijf mais. Outra também é mais atrativo para comerciante, pero tiene também a verdade, é não está justo para gente que tem uma entrada a bom. Sim. Desde o começamento, minha mira é aqui, me estava inspecteur van belasting in Holanda. Estava a intenção de fazer schuif para de imposto directo de entrada e de ganache de companhia, sim. Den direção de imposto na produto indirecto, sim. Indirecto. Ja, correto. E schuif aqui estava hopi mais grande que nan pensar. Imposto de produto tour gente te paga, no? Correcto. Imposto de entrada mas tá mais para gente com entrada alto. Correcto. O sistema é muito mais simples que o sistema de antigas holandeses antes. Correcto. Pero de schuif die lasten. Ja, gasto dan, peso. Die peso die gasto na entrada na Massabau. Minha pensa tá injusto, não? Não tá bom. Tá mais simples, pero gevolgen. Tá hopi duro para hopi hende, no? E prijs dan a bira mais alto. Tour hende tá bisa sim, tá dólar. Sim, mi messa met un. Sim, pero não estava dólar só, estava em grande parte de imposto, de schuif de imposto. Mi posso pur explicar se daqui iets ajudar-me se me explicar bom. A mim é doodgewone burger. Que belasting nobo, me dentro um supermercado, of me bij een pomp de gasoline, único me bij, me paga e belasting indirecto, do produto. Seja belasting que me paga. Banda de sei, me paga belasting riba en salário que me ganha. Sim, o salário está bastante alto. Sim, está riba. Sim, ok. Agora, esse significa que a gente que tem salário a bom, segundo boa maneira e mira, está guardo 2 via cobrar? Está sendo assim, penso? A gente com salário a bom de 2.000 pico dólar, não está paga. Não tem problema. Imposto. Correto. Pero para a parte mais alta de 2.000 pico, of de 2.000 dólares pico, te paga 30,4%. Correcto. Sí. Sí. Pues pero si botín 3.000 dólares, te paga 30% de 5.000 más de drempel. Ja, ok. Então, se botín 60.000?
60.000? Sì, Vota paga 30% di 60.000 menos e 10.000 pico. Ok, che è differenza vota paga così. Sì. Ok, che me sei tapa da una maniera mira. E lo che babisa, ma è interessante, preista sigue subito a Bonaire, sì. Però entrada non a sigue subito na venant. No, il problema sta che entrada minimo e salario minimo ta mas abau cu e gasto an minimo. Corretto. E gasto an si botin $1.000 di gasto an e prijs ta subi cu 5% pota necessità $50. Sì. Però si bo entrada ta 5.000 e correzione di inflazione ta 5%. Corretto. Botin un subida di 250. Come si dice, $25. Ja, $25. Sì, corretto, ok. 5% di 5.000. Sì, e sa che è il problema di Bonaire, e sueldo minimo. Ta hopi mas abau e gasto minimo e gasto ta subi cada anno cu 2, 3, 4% e 2, 3, 4% di correzione di sueldo minimo nota dec e subida di prezzo. Subida di prezzo. Ok. Un teoria bio of teoria que o BBI usa sì, però se non subi il sueldo minimo, commerciante está subir o preço, depois botar o long price spiral. Sendo que o rapporto ECORI, último de novembro 2019, também se que fez dias sem passar, preço de Bonaire vai alto, 5 mínimo logo subidas. Não influencia outro. Um salário influencia o preço. Tá outro fator influencia. Sim, está outro fator. Transport e preço dan de compra para o supermercado. Correto. A subi hopi, transporte a subi hopi. Sabe que está hopi mais importante para a subida de preço que a subida de mínimo. Ok, que é teoria que tinha ministro, o secretário de Estado na Holanda também está usando. Sì, però se mi subi il minimum loan di quebra l'economia di Bonaire, non è completamente corretto. Ombudsman, sì, van Zutphen, avvisa stop con flauwekul e drogredenen. Corretto. 10 economista che avvisa che si pueblo 10 mas sen. Mas koopkracht, mas forza di compra, economia ta cresce. Corretto. È approvata in America, McDonald's. Sì, è pensata che tin hopi problema con l'economia è entrata minimo ta subi het achterhaalt. Sì, te achterhaalt. Ok. E ciò che minimo lo nota subi, in conseguenza, per uitkeringen. Sì, e mi te pensa, e sa che è il problema di Olanda. Ok. Però, tin onwil di politico nan, di minister nan, di Olanda, pa subi. Drecci. Se não tabatin onwil, mi ta pensa problema di pobreza na Bonaire, porta solucionar. Allo meno menos. Den 5-6 anni, no problema. Ok. Agora, mi ta donavo un esempio para nós discutir. Tempo que Bijkerk bij brengen para gelijke pensioenuitkering. Den een hof, bita pota sentado em zitting, e hof apunta dos abogados dan, como você chega na paga AOV na Bonaire e Holanda, dus respectivo, com o sistema tal. Mas o problema é hof também é verdade, com Johnson na Central Station, tá ganha menos com Janssen na Beeksberg. Ok. Ora que dan avisa é sistemática
na Bonaire of Antillas, bio, eu katuma over, 70% di sueldo mínimo na Holanda mescos. 70% di mínimo ta OW. Sí. Dat is dat geen discriminatie meer. Het is gelijkwaardig. Sí. Natuurlijk, het hangt af Pero van de el problema hoogte en minimumloon. Si was 70% van 0 is 0. Exacto, el problema, ¿no? Sí. Exacto. Ahora te na mi pregunta na bota. Di kong sigun bo e Holanda, maar zomaar papje un meneer na Holanda, me dibe meso problematico. Die kon dan ook usen meso systematiek. En dan contesta na mi, dat is sí, pero we kunnen geen appels met peren vergelijken, want in Nederland heb je gezins-AOV-uitkering, gezinsuitkering. Hier hebben we per individu. Daar hebben we hier hebben jullie gratis zorgverzekering, daar niet. Nou, dat allemaal halen ze naar binnen en zeggen van ja, je kunt die twee systemen niet met elkaar vergelijken. Wat is jouw gedachte? Dat moet pensamento. El sistema no está diferente. Okay. Pero lo que no está diferente está que el AOV na Holanda, el AOV está cobra el gasto. Sí. Y el AOV aquí no está cobra el gasto. Si vota visa pero cosa non está differente den un pico di saki, un pico di saki, no mira totalidad. Totalidad. E visa, ok, na Holanda mínimo social ta cobra e gasto dan absolutamente mínimo. Okay. E AOV ta cobra e gasto dan mínimo. Cubri. No cobra, cubri, sí. Ja. Aquí na Bonaire is aqui no ta cubri e gasto dan mínimo. Correcto. Na visa award si 10 AOV bota soltero e no tin pensioen no está vul aan. Doe een toelage, zie? No está vul aan e AOV eikpunt sociaal minimum. Ja. Pero eikpunt no ta cubri e gasto dan. No. O sea, eikpunt nota es sociaal minimum. No. E sa che il problema di Bonaire che nos noti un minimo social formal che cobri e gasto non minimal. Ok. O Tamara van Ark, abisa, su paneri pensa tawatata, ku subi senso, bonota cobri e gasto dan, maar e gasto dan possigi subi toch. Cada be heb je een carriera di cabai, corre tra otro, ja? Ok. Ela viene con una idea, subi, baja gasto, tegelijkertijd. Sí. Communiceren de VAT. Pero el problema... En teoría... En teoría está bon. Pero en práctica... Pero en último 3 años, gasto na subiso, e no a baja. Correcto. O e gasto na a baja, pa corriente e agua, subsidio. E gasto na fisto, fijo. Non te cubri completamente e aqui tá bom, no? Aqui ajuda para baja e gasto. E aqui tá oorzaak que den 2020 nós estava tendo uma inflação negativa, prijs aan a baja. Okay. En total. Correcto. E aqui tem outro problema, e gasto dan a baja para año en 2021 também a queda en el nivel aquí. Pero ahora tem automatismo den vrije som de impuesto e la baja também. Correcto. Aqui está automatismo den lei, não está decisión aparte, pero cada año está correcta belastingvrije som para inflación. Maar kom Door año está una inflación positivo, no está positivo, pero gasto na subi. En 2020 la baja. Gasto na baja.
Pues un año después, tiene un time lag de berekening. Un año después, baja belastingvrije voet. Esaki den combinación nana stop subsidio extra di ava e corriente prijs non assubi increíble en 2021. Correcto. Nos tiene un tempesta perfecto avor, cu tour e gasto non tassubi, belastingvrije som ta baja, sì, ta problema. Sì, che me pobreza da bira más grande. Sí. Pobreza da bira más grande. E teoria di Van Ark non funziona. No. Ok. Si es mínimo social, maneira tá bio, sin indexar ainda, tá 1.350 para solteiro. Tur dos rapport a indique. Niet buiten como mensen ajuda a trabalhar e recuperar. Dan a diferencia. Tabata e prijs dan die 2014 e 2018. Sim. Dan diferencia mucho. Avor e gasto nan minimo e anja aqui. Tabira 2.500. Sim? Sim. Para solteiro? Para un soltero. Sí. 2.000 of 1.500? No, 1.500. 1.500. Sí. Ok. 1.500 para un soltero e 2.000 para un pareja. Ok. Para ainda não escuta nós por compreender, mas é tão técnico, pouco a pouco. Den parte de gasto, né, tem 4, segundo ou 5 gasto que está inevitável. Huur de casa, água corrente, transporte, kinderkosten, tio mais. Mas, o que está fijo, só está na Michigan. E huur, dan queda bajo 33%, kinderbijslag na dona algo. Sí, pero el gasto nan mínimo con comida, vale así. Que con los tin, ta el gasto nan mínimo, ta gasto nan pa paña, pa reparar cos, pa drechacos, pa comer, pa limpicar, pa tour cos, pa cos no médico con tandarts. Correcto. Esa aquí ta tour gasto necessario con un mester. Ok. De 2014 nos hasi investigação de NIBUD e una coordinatie. Correcto. NIBUD hasi una calculação para un hende net niet arm. Net niet arm, ta een tikkie maas ku minimo armoedegrens. Grens, ja. Den 2018 investigación regioplan tabata un tikkie menos, pero nagenoeg hetzelfde. Sí, sí. No structureel. Oké. Wat is den commissamiento politieke onwil? Sí. Zit de babbel. Oké, zit de Den Haag. Sí. Conosco o da Politiek Bonaire. Politiek Bonaire, junto com o ministro ding, apurva a passar com um acordo van Kranendijk para subir. Nós não assim vooruit, admitir inflatie, dus onze bisa. Pero onze bisa sim, subir minimum, subir plafond dames, anders heeft het geen zin. Daarbij, politiek ha assim zet. Sim. Que com mais Politiek Bonaire was? Con nuestra visa en Francia, frappé toujours, pues queda informar política de Den Haag, queda por hasi algo para un mínimo social real, queda por tour para ayudar gente aan die bonaire. Pero no tiene poder de hacer algo. Okay. Kiko, comunidad de Bonaire, como maatschappelijke groeperingen, in de syndicalisme, een commercio meestal, zo'n commercio, investeren bisa outro, un momento dado, mensen bisa, dit kan niet zo doorgaan. Zo dan weet je mira, ze staan midden in de maatschappij, ze zien die armoede. Tien hoop commercianten dan, bisa entrada mínimo
10 kusubi. Sì. Hopi, no? Sì, mi sa di uno che era subito 1640. Sì. E è da ridere, però di $100 che subi. Sì. E non abita $100, abita 10%, $95, no? Sì, corretto. Allora, proviamo in Hollanda, tipo di cose die maatschappij, dus comuniteit, dan pone politieke druk was, want het is stemmenverlies als je niet naar luistert. Sì, e non tin hopi stemmen naar Bonaire, naar Hollanda, pero nos tincutra untu. E por esaki e quello di Kralendijk, daar un cost bon, no? Daar non solamente un subida di sueldo minimo, pero tambe un pregunta pahasi, un WW, correcto, WW un sociaal vangnet. Correcto, sì. E tina Hollanda, pero na Bonaire non tin nada. Tin un teki, tin Cesantia, pero no mas. Jij bent geen vreemde in Jeruzalem, en ook niet in politiek Jeruzalem. Als nu de coalitie in het akkoord schrijft, wij gaan streven dat de burgers van het Caribisch Nederland gelijkwaardig worden behandeld als de burgers in Europees Nederland. En dan gaan ze verder op in het sociale hoofdstukje. We nemen het akkoord van Kralendijk als uitgangspunt. Ik zit met een probleem. Gelijkwaardigheid en gelijkheid. Gelijkheid kunnen we niet zijn, dat snap ik ook. Nee. Wat versta jij dan onder gelijkwaardigheid? Nou, onder gelijkwaardigheid beschouw ik gelijkheid onder gelijke omstandigheden. Okay. Dus je moet daar waar de omstandigheden gelijk zijn, of waar de omstandigheden ongelijk zijn, moet je kijken, maar wat zou het zijn als we dat op een of andere manier proberen gelijk te trekken. En niet zeggen, hoor eens, het is daar anders, dus we hoeven niks te doen. Oké, dus dat... En kijk, kosten van levensonderhoud zijn kosten van levensonderhoud. Waar je ook zit. Waar je ook zit. Dus het zou best kunnen zijn dat op het moment dat je zegt gelijkwaardig, dat een minimumloon hier hoger moet zijn dan in Nederland. Want dat is dan gelijkwaardig als de kosten hier hoger zijn. Want dat is het uitgangspunt om het sociaal minimum vast te stellen. Dat is het uitgangspunt van gelijkwaardigheid is, je probeert het vergelijkbaar te maken. Als het minimumloon in Nederland 1,5 keer de kosten van levensonderhoud is, dan moet dat op Bonaire ook naar 1,5 keer de kosten van levensonderhoud. Oké. Kijk, in Nederland is het minimumloon, daar kun je 2 mensen van onderhouden. Ja. Daar basta pa un pareja. Correcto. Daar 1.700 euro. Ja. E saki ta e minimo social pa un pareja. Correcto. Na Bonaire e minimo social pa un pareja ta $2.000. Riba papel. Riba papel. Paso de praktijk. Pero de praktijk no. Si bota papia die gelijkwaardig. Nos ta papia die un sueldo minimo di $2.000. Ja. Oké. E saki no ta possible economicamente. E seguro no de un tiro. No. Pero. Popo groeide naartoe. Pero. Ahora nos no tiene un plan para groeien na de cosas aquí. Si nos toma 10 años, está bon, ¿no? Nos tiene esperanza. Ja, die perspectief. Nos tiene un punto na horizonte real. Ja, sí. Pero el punto ahora a disparse, ¿no? El punto die eikpunt no está na horizon, está más leu. Oké, tiene de visa. Naast die ongelijke gevallen moeten ongelijk behandeld worden. Dus artikel 32a. Die hebben visa Hollande toe op de Caribische Nederlanders, gewoon op Pushapura. Dus ze zeggen dat Nederland ook toepast op de Caribische eilanden het woonlandbeginsel. Maar als ik het woonlandbeginsel natrek, daar is ook het uitgangspunt de kosten van het land waar het zich afspeelt. Ja. Dus je kunt dus niet een minimumloon van Nederland toepassen in Marokko. Nee. Maar je moet wel in Marokko kijken, dus wat de kosten zijn van leven daar. En daarop je minimum. Oké. Die van Zwitserland die zei het is nonsens, het is flauwekul, het zijn drogreden. Die PvdA-lid heeft gezegd onzin. Is het te gewaagd? Is het niet eerlijk om te zeggen, als je weet dat het sociaal minimum $1.500 moet zijn, je betaalt uit $500,
aan een onderstand trekken. Is niet beter het predicaat misdadig? Of is het te zwaar? Ik wil niet dat de man of de vrouw een misdadiger is, maar het daad is misdadig. Nou, het is in ieder geval... deugt het van geen kant. Het is... eufemistisch uitgedrukt. Ja, weet je, ik hou niet zo van... Te bombastische taal. Ja. Ik hou niet zo van die enorme grote woorden, daar heb je ook niks aan. Oké. Met Onkobon proberen wij ook altijd te kijken van... oké, als wij zien dat er iets verkeerd gaat... welke kant zouden we op moeten gaan om de goede richting op te gaan? Oké. Wij proberen, als wij iets zien wat niet goed is... proberen wij altijd ook een oplossing daarbij te bedenken. En daarom denk ik ook dat Onkobon in de afgelopen 10, 11 jaar... zo'n goede naam heeft opgebouwd en zo heel succesvol is geweest. Ja. Kijk, want je kunt wel heel hard schreeuwen van... het deugt niet en het is misdadig... en we moeten onafhankelijk worden en weet ik veel. Maar ja, weet je... Daar los je er niet mee op. Daar los je het niet mee op. Dus wij kijken heel erg naar... wat kunnen we doen om het op te lossen? Oké, jij bent, en dan zeg ik het heel een beetje bruut... jij bent een Europees Nederland. Ja. Jij kent, en toevallig ook was je ambtenaar... dus je kent de politieke wegen in Den Haag. Auke van den Berg heeft een keer uitgenodigd... en een halve dag aan mij zitten uitleggen... hoe je in Den Haag moet bewegen. Het is niet knops. Het begint met dat meisje bij de balie. Ja, ik heb het ook goed begrepen waar je moet... Is het dan niet van belang... dat Bonaire... ik praat over Bonaire, het gaat ook over de andere eilanden... ik wil ze niet uitsluiten, maar omdat we op Bonaire zitten... niet van belang om op korte termijn... een lobbyist te hebben van Bonaire in Den Haag? Nou, ik denk dat het sowieso heel belangrijk zou zijn... om de contacten met de ministeries heel goed te houden... en heel direct. En of dat met een lobbyist in Den Haag moet of op een andere manier... Oké, dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat we... waar wij met Onkobon heel goede ervaringen mee hebben... is directe contacten met ambtenaren die erover gaan. Zo hadden wij ook... we hadden op een gegeven moment... hadden wij bijvoorbeeld met de Tienda Pa Consumido... een soort afspraak voor een taakverdeling. Ja. De Tienda die deed de supermarkten en Onkobon deed de rest. Een beetje grofweg. Hè, en dat was in de tijd dat Ewald Abdul daar nog werkte. Toen kwam er op een gegeven moment een werkgroep Bon Compra... Ja, daar heb ik Ewald pas echt goed ontmoet, zal ik maar zeggen. En daar ontstond ook een hele mooie samenwerking... tussen die twee. Tussen Onkobon en de Tienda Pa Consumido. Nou, Bon Compra, dat had weinig politieke belangstelling meer. Er kwam een verkiezing en toen is het in vergetelheid geraakt. Terwijl Bon Compra op zich een hele mooie afspraak was... voor een basispakket supermarktproducten... waren er maximumprijsafspraken op basis van best practice. Oftewel, alle supermarkten die meededen, die zeiden van... hoor eens, wij gaan gewoon mee met de goedkoopste. Daar kwam het eigenlijk op neer. Okay. En dat betekende dat voor dat hele pakket... Ja, niet dat de warehouse veel goedkoper was, want die was al de goedkoopste. Ja. Niet dat Bondigro veel goedkoper was, maar die was al de goedkoopste. Maar de andere supermarkten hadden voor het basispakketje, werden die goedkoper. Ja. En vooral voor een basispakket met levensmiddelen is dat heel belangrijk. Goed, helaas ging dat niet door. Maar op een gegeven moment zaten Ewald en ik te praten met mensen van economische zaken. Want het rapport Spies was uit en alle ministeries moesten iets doen om de kosten van levensonderhoud te verlagen. Wat kan er gebeuren? Nou, zeiden Ewald en ik, we kunnen proberen dat Bon Compra weer in te voeren. En als dat niet lukt, dan kun je als een soort tweede mogelijkheid... kun je mensen proberen meer prijsbewust te maken. Want de duurdere supermarkten... die zijn 25-30% duurder dan de goedkope supermarkten. Ja.
Nou, dat hebben ze meegenomen. En op een gegeven moment kreeg ik een mailtje van die mensen van de economische zaken van kunnen jullie Bon Compra of kunnen jullie die prijsvergelijker doen? Want we hebben een principeafspraak gemaakt. OLB gaat kijken naar een prijsmaatregel. En EZK financiert de prijsvergelijker. De Comparaison die Prijs. Ja. Dus samen met de Tjenda hebben wij die prijsvergelijker opgezet. We hadden geld om Orpheline Salais in te huren als projectleider. We hadden geld om waarnemers te betalen. Ja. En de publicatie in de krant. Precies. Dat werd allemaal betaald. Nou, dat was een fantastische samenwerking. 15 supermarkten deden mee. Alleen ja, toen kwam er een prijzenstop van de overheid. En toen stopte dat. En toen we weer wilden beginnen, toen zeiden een heleboel supermarkten die aan de verkeerde kant van de scheidslijn zaten, die zeiden, ja, we willen eigenlijk helemaal niet meer meedoen. En als consumentenorganisaties kunnen wij ze niet dwingen. Dat kan alleen OLB. OLB, ja. OLB heeft wel de prijsbeleid. OLB die heeft de mogelijkheid om een prijs te maximeren, vast te stellen. Dus toen dat stopte, vanaf dat moment zijn wij bij de overheid gaan lobbyen van probeer weer voor een mandje met basisproducten een maximumprijzen in te stellen, zodat dat in ieder geval voor iedereen, waar die het ook koopt, betaalbaar blijft. Kijk, die prijzen zullen toch wel omhoog gaan als de inkoopprijzen omhoog gaan. Maar het heeft dan toch wel enig dempend effect op die prijsstijgingen. Klopt. Kijk, dat verschil tussen het eikpunt en de minimale kosten van levensonderhoud haal je er nooit uit op die manier. Nee. Maar alle beetjes helpen, denk ik dan. Ja. Dus, nou ja, eigenlijk zijn we sindsdien bezig. Dat is nog niet gelukt? Er is al een beginselverklaring van het bestuurscollege van ja, nee, daar moeten we aan gaan werken. We hebben bij de afdeling Economische Zaken, de ambtenaren, die zijn ook enthousiast geworden. Die willen er ook aan meewerken. En nu moet er dus binnen de overheid moet er ook het een en ander afgestemd worden. Want er is een toezichthoudende rol voor de directie Handhaving en Toezicht. En die moeten ook mee in het verhaal. We willen ook de supermarkten erbij betrekken. Van jongens, wat voor methodiek kunnen we hanteren die voor iedereen hanteerbaar is. En op die manier kijken van en proberen eerst zonder wetgeving. Wetgeving is niet het probleem. Nee, jullie proberen eerst met de vrijwilligheid van de supermarkt. Nee, niet met de vrijwilligheid. We proberen gewoon, want er komt een dwingende maatregel. Oké. Maar we proberen het wel zo te maken dat het werkzaam blijft. En dat je niet krijgt bij een vorige maatregel, wanneer was het? In 2015 zo. Dat de supermarkten zeggen, ja, maar we verkopen geen rijst meer, want die prijzen zijn te laag. Precies, ja. Dat kan niet. Dat kan niet, nee. Dus je moet het wel realistisch doen. Ja, oké. We zitten nu met een harde werkelijkheid. Nu, vandaag 26 januari. Ja. De subsidie van de water en elektra is stopgezet. Ja. Ik bleef even bij een van de componenten van onze prijsvorming. Mm-hmm. Er is nog geen positief besluit genomen in de investeringsplan van WEP. Dus vanuit de WEP kunnen we dus niet rekenen dat over 3 jaar, 4 jaar wij naar 90% duurzame energie gaan, want ze hebben het geld gewoon niet. Mm-hmm. Brandstof blijft stijgen. Ja. Prijzen blijven stijgen. Ja, zoals ik al zei, het is de perfecte storm. Ja, maar we kunnen toch niet blijven toekijken? Nee, dat kunnen we ook niet. En we moeten dus ook blijven kijken naar mogelijkheden om er iets aan te doen. Onkebon is op de achtergrond al heel druk bezig. Mm-hmm. En in feite hebben wij het idee van dat verlagen van die kosten, nou, dat zet geen zoden aan de dijk. Dat werkt niet. Dus zal het aan het verhogen van het inkomen liggen. En de beste manier om dat te doen is om een realistisch sociaal minimum te krijgen. Dus wij zijn op dit moment aan het onderzoeken
of het mogelijk is om een rechtszaak te beginnen tegen de staat der Nederlanden. Om het vast te stellen. Om dat vast te stellen. En nou, zo'n rechtszaak, nou, dat weet je ook, met Michiel Bijkerk, kan jaren duren. Ja, precies. Maar we willen dat combineren met een enorme publiciteitscampagne in Nederland. In Nederland weten maar een paar mensen wat hier speelt. Ja, klopt. Het is ver weg. En op het moment dat wij met een rechtszaak heel veel publiciteit kunnen creëren, hopen wij dat de druk op de politiek toeneemt om hier iets normaals te gaan doen. Om echt gelijkwaardig te laten zijn. De plannen die nu in het regeerakkoord staan, ja, die zijn nog steeds erg vaag. Dit jaar 23 miljoen en de komende jaren 30 miljoen. Ja. Maar dat is niet alleen voor armoedebestrijding. Dat is ook voor het versterken van de economie. Precies. En voor het behoud van de natuur. En voor weet ik veel wat allemaal nog meer. Ja. Dus de intentie is er hopelijk wel. Maar wij denken dat het goed zal zijn om er een extra zetje aan te geven via zo'n rechtszaak. Alleen, we weten nog niet of het haalbaar is. Want kijk, als je van tevoren weet van je kan het wel vergeten, dan beginnen we er niet aan, want het is ontzettend veel werk. Ja. En het kost ontzettend veel geld. Nee. Dus maar je kan ook zeg maar het feit krijgen van jullie zijn een rechtszaak begonnen, we wachten dat af. Dus ik krijg ook politiek niet mee. Maar weet je, wij wachten al 10 jaar. Ja, dat snap ik. Ik ben helemaal met je eens. Wij hebben tot nog toe altijd gedacht van nee, laten we eerst proberen met overleg. De koninklijke weg. De koninklijke weg. Maar er zijn ook ambtenaren die we spreken die zoiets hebben van ja, joh, maar die kosten zijn toch veel lager. Dus dan krijg je het gevoel, ze hebben het beseffen niet wat er hier gebeurt. Nee. Dan geloven ze dus het NIBUD niet. Ze geloven het regioplanrapport niet. Ze geloven niemand. Ze geloven het gewoon niet. Ze zeggen, dat kan niet. Het is daar zulk mooi weer. Hoe kan het daar zo duur zijn? Ja. Of kan het zijn dat ze een andere const... Want jij had het ook een keer gezegd bij Nibud, of was het bij Regio. Pas op dat je niet de cultuurverschijnselen meeneemt. Bijvoorbeeld dat wij gewend zijn bij een grote familie bij elkaar te gaan. Ja, en dat is... Kan het dan zijn dat ze zeggen, jullie lossen het zo op? Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk allerlei overlevingsmechanismen. Ja. En dat kan je dan cultuur noemen. Maar ik weet niet of het cultuur is dat je in een huis met 2 slaapkamers met 10 mensen woont. Nee, natuurlijk niet. Maar doe dat uit nood. Dat is uit nood. En dan kan je dat cultuur gaan noemen, omdat het al heel lang uit nood is. Maar dat is geen cultuur. Kijk, dat mensen elkaar helpen, dat is cultuur. Dat iemand die de tweede helft van de maand niet te eten heeft van zijn buren een maaltijd krijgt, dat is cultuur. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je dat als uitgangspunt moet nemen voor je armoedebeleid. Dat wel gaat gebeuren. Oké. En het afschuiven van de armoedebestrijding op zich ligt hier. En dat hier dan zeggen we, ik heb er geen geld voor. Ja, ik mag niet aan inkomenspolitiek. Nee, en ze mogen ook niks. Want de onderstand is zwaar gereglementeerd door Nederland. De onderstand wordt geregeld door Nederland. Ja. En het stukje wat Bonaire zelf mag doen, is ook maar zo'n klein stukje. Van als iemand echt heel erg in nood zit, omdat bijvoorbeeld zijn koelkast kapot is, dan mag Bonaire, geloof ik, beslissen of iemand een nieuwe koelkast mag kopen. Ja. Maar dat is geen armoedebeleid. Armoedebeleid is ervoor zorgen dat de armoede minder wordt. En niet dat je een enorme armoede creëert en dan met kleine beetjes het iets minder ondraaglijk maakt. Een brandje hier, een brandje daar blust. Ja, snap je. En kan het ook zo zijn, ik probeer te achterhalen waarom politiek Den Haag zo denkt. Ik bedoel, kan het ook zo zijn dat men denkt van, hier mensen de economie is aan het aanhalen. Men heeft al gauw 2-3 werk. Dus. Weet je, er is nog steeds bij sommigen het idee dat Bonaireanen het liefst niet werken. Ja, de laatste uitspraak van als ze het verhogen hebben ze geen prikken op te gaan werken. Ja. Ook rare. Oftewel, als je de uitkering, de onderstand, die nu ongeveer een kwart is van wat iemand nodig heeft, verhoogt naar de helft van wat hij nodig heeft, dan wil hij niet meer gaan werken. Als je het zo vertelt in Nederland,
Zo van, ja, in plaats van een kwart van wat hij nodig heeft, krijgt hij de helft van wat hij nodig heeft. En dan heeft hij geen zin meer om te werken. Zo van, als hij 1 week te eten heeft, dan wil hij nog wel aan het werk. Maar als hij 2 weken te eten heeft, dan heeft hij wel 14 dagen honger. Ja, sorry. Dat is de redenatie van Jan Saari. Dat zijn die flauwekul argumenten waar de ombudsman op doelt. Ja. En natuurlijk zijn hier mensen die niet willen werken. Nou. Die heb je overal. Overal, natuurlijk. Maar dat zijn er niet zoveel. Maar als je ziet hoeveel mensen er een tweede baan hebben naast hun voltijdbaan om maar rond te komen, dan weet je dat niet willen werken, dat onzin is. Dat klopt. Je hebt gelijk. Je hebt gewoon gelijk. Het is waar. Ik bedoel, wat niet wil werken, Prinsje Trabouw, die zat hier met hun speedmeet, weet ik allemaal wat het heet. En die zegt, er zijn een groep van 300 mensen, die krijgen nooit meer aan het werk. Nee, maar dat zijn inderdaad die mensen waarvan je zegt... Je kan ze $1000 geven, ze gaan niet werken. Nee. En dat is die groep waarvan je dan ook zegt van oké, maar daar is het ook voor bedoeld. Ja. Die mensen die zijn of arbeidsongeschikt, of ze mankeren iets in hun hoofd, of er is iets anders mee. Maar daar moet je niet mensen die een baan verliezen de dupe van laten worden. Okay. Kijk, die mensen die krijgen geen WW, want die hebben niks. Die krijgen nog een maandje cesantia en dan moeten ze het maar van de bijstand doen. Ja. Die mensen willen gewoon aan het werk. En die komen ook vrij snel weer aan het werk meestal. Ik durf jou wel een politieke vraag te stellen. En dat kan ook helpen misschien in de rechtsstaat. Wij twee zitten elkaar, en het is een goed voorbeeld. Je bent oorspronkelijk uit Nederland. Ik ben oorspronkelijk Curaçao, maar stel dat ik oorspronkelijk Bonaire ben. Op dit moment in Bonaire, 26 januari, hebben we ons tweeën dezelfde grondwet. Mm-hmm. Ons tweeën hebben dezelfde regering, het kabinet Rutte 4. We hebben dezelfde volksvertegenwoordiging, Eerste en Tweede Kamer. We hebben dezelfde nationaliteit. Hoe is het in godsnaam mogelijk aan de wereld te verklaren, omdat jij als Europese Nederlander toevallig hier woont, jij anders bent dan jouw broer die in Heerlen woont? Mm-hmm. Hoe is dat te verklaren aan de wereld? Ja, dat is niet te verklaren. Maar dat toch. Is niet te verklaren. Weet je, zo is dus niet te verklaren waarom na de stijging met 10% en daarna is het minimumloon $6,04 geworden of zo per uur. Precies. In Nederland is het bijna $12. 2 keer, of €12. Ja. En men wil naar 15. Ruim 2 keer zoveel. Ja. Terwijl de kosten van levensonderhoud hier net zo hoog zijn. Ja. Zo niet hoger. Ja, ik kan dat niet verklaren. Het is echt. Maar Politiek Nederland die krijgt dus kennelijk geen slapeloze nachten van. Nee, want in Nederland komt het niet in de krant. Dus dat bedoel je met meer publiciteit? En dat bedoel ik met publiciteit. Maar in dit geval. We gaan misschien iets mensen willen inbellen. Oké. Dus jij zegt, we kunnen alleen maar... Wat we moeten blijven doen, is steeds blijven hameren dat dit niet gepikt wordt. Ja. Het is niet acceptabel. En dat combineren met genoeg publiciteit, dat de politieke druk in Nederland verhoogd wordt door de mensen, door vakbonden. Maar neem bijvoorbeeld de motie die in de Eilandsraad is aangenomen. Van stel nou eindelijk is een sociaal minimum vast op basis van de kosten van levensonderhoud. Met allemaal argumenten. In Nederland nooit in de krant gekomen hoor. Nee. Echt niet. Dat is waar. Er is niemand die iets van gehoord is. Niemand die het weet. Oh, jij bent dan Lian? Ja, daarbij. Dat is een persoonlijke mening, no? Dat is een Hollandees. Daarbij. Ik heb een persoonlijke mening meer. Ik ben Eddie Christian. Ik luister elke dag naar de programma's en dingen van alles. Zoals je die ziet uit die dingen spreekt en zo. Ik denk zo. Nederland, in de Nederlandse term zeggen ze zullen het wel redden. Dat heb ik meegemaakt met verschillende mensen hier, Nederlanders die dat tegen mij vertellen. Ja? En ik zeg van mijn part ook, Eddie, je zal er toch niet meer zijn om dat alles mee te maken. Wat Nederland wil hetzelfde hier doen als in Zuid-Afrika toen de tijd is gebeurd. Het is gewoon een uitroeiing van een cultuur en het volk van Bonaire. Want als Nederland dit eiland of deze eilanden wil helpen,
dan zal hij dat doen precies eerder als hij met andere landen niet een deel van Nederland en net zo makkelijk hebben met Nederland. We hebben Nederland niet gevraagd om hier te komen. Nederland is hier gekomen, heeft alles onder zijn beheer gehad en heeft een rotzooi van gepraat terwijl hij een van de rijkste landen ter wereld is en dan kun je dat makkelijk regelen. Maar ik hoorde wel zo, het moet met regels en met wetten gebeuren. Maar dat willen ze niet doen. Want Nederland wil alles voor zichzelf en de rest mag steken. Dank u wel. Persoonlijke mening. Ja. Wil je reageren? Ja, ik begrijp wel waarom mensen zo reageren na 11 jaar sociale wantoestanden. Laat ik het zo maar Met name sociale toestanden. Heb jij ooit begrepen die zin sociale voorzieningen op het niveau dat acceptabel is in Nederland? Ja, dat is een hele mooie vage zin. Heel mooie vage zin. Ja, want kennelijk is het voor Nederland acceptabel dat het hier zo is als het is. Zo is als het is. En dat komt ook omdat de gemiddelde Nederlander geen idee heeft wat er hier speelt. Ja. Ondanks het feit dat er met enige regelmaat wel iets van publiciteit over is geweest, maar dan appt dat weer weg en dan gaat iedereen weer gewoon over op de orde van de dag. En wat dat betreft is het niet anders dan Bonaire. Ja. Ik begrijp wel waarom meneer zegt wat hij zegt. Omdat er gewoon een enorm gevoel van onvrede is. Ja. Ik denk niet dat het erg helpt. Ik denk ook niet dat het waar is. Ik denk niet dat er een bewust beleid is om de cultuur van Bonaire kapot te maken. Ik denk eerder dat het feit dat Bonaire de richting op gaat die het nu gaat een gevolg is van het gebrek aan beleid op Bonaire zelf. Alleen, Kuchu Akotami, het is altijd makkelijk om de schuld bij een ander te leggen. Dan hoef je namelijk zelf niet na te denken wat je eigen rol is in het verhaal. Sí, buenas tardes, estamos en Santana. Una conversación hopi. A mí está quiere que el sueldo de entrada mínimo debe subir. Y me está sabe y daba un motivo. El 65, el 70% del trabajador boneriano no tiene una pensión de trabajo. Ahora, un trabajador que está trabajando con el solo que tiene en comunidad quinán y está llegando a cierta edad, él no puede sobrevivir con una pensión de vejez. Correcto. Está uno. Y pesa ahí, no se crear en mi gobierno, aguardo crear lo que hoy nos está llamando diálogo central, diálogo nacional. Para que el diálogo aquí pueda motivar al gobierno, porque está de la única manera, o es única manera que vos podés crecer el bienestar para vos comunidad, donde vos podés llegar a un diálogo sincero y ameno con el gobierno local y el gobierno de Holanda a través del gobierno local. Y me está querer sinceramente que está un derecho, y si tu gente está desde aquí, por ejemplo, Naciones Unidas el 15 de marzo del 2003, aguardo crear para protegernos gente, para protegernos niños, nada, para proteger mujeres, nada, para protegernos todos. Entonces, me quiere que políticos, organización, no tomes aquí en serio. Y me quiere, sinceramente, que en el momento que viene una organización o una fundación que está tomando aquí, no para brindar al gobierno, sino para llevar un diálogo sincero con el gobierno para poder una solución para los trabajadores. Me voy a repetir, el trabajador que está trabajando en una compañía de construcción, él no puede pagar con pensión de trabajo. Ahora, ¿cómo está llegando? Si a vos como organización está para atrás del trabajador Ainán y que el gobierno puede venir con un subsidio para el trabajador Ainán, porque el trabajador ahí paga $405 de sus pulmones, de su sudor de su frente, tu luna que está guardando quitar de su salario. Ahora, ¿está posible que el gobierno, sea de Holanda o sea local, está poniendo un subsidio a la disposición del trabajador aquí, pueda hallar una pensión de trabajo, ahora que no puede trabajar, para donar, digamos, algo de lo que la dona al trabajador? Esa es mi quería traer delante y cuidado.
en 1945 también aguardo aceptar por todo el país del mundo donde gente como ser humano está aguardo proteger. Y es aquí, aguardo rectificar, tenemos buen, aguardo rectificar en el 2006 y aprobar, donde la Asamblea de las Naciones Unidas a ponerse aquí arriba papel y tu gente aceptar. Muchas gracias. Dank. Een beetje gevolgd wat hij zei? Ja, dus in verband met het minimumloon dat zo laag is, kan ze niet eens een pensioen opbouwen. Nee, Dus- dat klopt. Ja. Niet dat ze heeft zoveel pensioen. Heb je het gevolg van die PCN die ook zijn pensioen gekort is met 50%? Nee, dat stukje heb ik niet Dus ze hebben dus een akkoord bereikt met de vakbonden van de overheid, dat als je meer dan $47.500 per jaar verdient, dan kan je geen pensioen meer opbouwen bij hun. Vroeger was het 1 ton. Dus ze hebben het gehalveerd. Sommige mensen praten over een communistisch systeem. Want het nivelleert alles. Dus jouw salaris maakt niet meer uit om je pensioen groter te maken. Tot dan dat bedrag. Maar goed, dat is een andere zaak. Ja, dat is een pensioenproblematiek. Daar ben ik niet zo in thuis. Ja. Oyente último llamada. Oyente Leon. Bondag, Sion. Dag Wietse. Ik heb een vraag. Dag Tion. Heel interessant. In 2016 kwam premier Rutte op een werkbezoek op Bonaire en hij zei eigenlijk dat de oplossing is niet om de minimumloon te verhogen, maar om de mens eigenlijk aan werk te zetten. Daar ben ik gaan denken. En mijn vraag is, in een paar gemeenten, Nijmegen, Amsterdam, ik denk ook Groningen in Nederland, kwamen ze met een experiment. Het heet de regelarme bijstand of de regelarme uitkering. En wat hebben ze daar gedaan? Ze hebben een groep mensen gepakt uit de uitkeringtrekkers. En daar hebben ze dan de regels losgemaakt. Ze hebben het makkelijker gemaakt, want wij weten allemaal dat de uitkeringregels heel streng is. En zeker hier op Bonaire is het heel moeilijk, zal ik zo maar zeggen. Als je een stel bent, je hebt een relatie met iemand, jullie twee mogen niet in bijstand zitten. Als hij al in bijstand is, het is heel ingewikkeld. Dus wat ze daar hebben gedaan is, ze hebben die regels losgelaten. En ze gingen dan kijken, wat is de beste manier om iemand te helpen, om iemand aan een baan te helpen. Om iemand te laten participeren in de samenleving. Eén groepje kreeg de uitkering zonder die strenge regels. Eén groepje kreeg die uitkering met regels. Eentje, dus allemaal verschillend. En de conclusie was, het was heel succesvol. Want zo kwam de gemeentelijke conclusie dat ze een andere aanpak moeten gaan bedenken. Ze moeten met een andere manier komen om de mens te helpen. En de grote vraag is, zal zo'n experiment hier op Bonaire helpen? Want we kunnen allemaal nu concluderen dat de huidige systeem op het eiland, dat werkt gewoon niet. We moeten iets anders gaan doen. En we kunnen gewoon blijven schreeuwen dat de minimumloon verhoogd moet worden. Dat is ook zo. Maar op korte termijn kunnen wij niet als Bonaire zelf bezig gaan met een sociale experiment om te gaan kijken wat de beste manier is om de mensen te helpen. En het laatste punt. We hadden ook in het begin van de coronacrisis die hulp van Nederland. Ook van die strenge regels, wanneer je hulp kan krijgen. Dat was ook toch een goede moment om met zo'n experiment te komen. En de tweede vraag, laatste vraag. Vindt Wietse niet dat wij hier op Bonaire, politiek dan, te langzaam is? Wij komen nooit met initiatieven, we komen nooit met experimenten, we proberen nooit iets. We zitten alleen maar en we schreeuwen alleen maar tegen Nederland, hey, dit moet gebeuren. Het gebeurt niets en dan komen we hier terug, boos zitten en een andere tijd bedenken wanneer we terug naar Nederland gaan om te gaan lobbyen. Oké, dank je, Sian. Jij, laatste woord. Ja, ik denk niet dat werkloosheid hier het grote probleem is, of dat er veel mensen in de bijstand lopen die niet aan werk komen. Die mensen die langdurig in de onderstand zitten en die niet aan werk komen, die komen nooit aan werk. In Nederland is die situatie heel anders en dan is het ook heel belangrijk om die mensen aan werk te helpen. Hier gaat het misschien om een paar honderd man. En dat zijn er niet zoveel. Dus. Waar wij ons veel meer zorgen over maken is de mensen die wel werk hebben en een veel te laag inkomen hebben. Dat is de werkende armen. De werkende armen, ja. Wietse, ik wil je bedanken. De tijd is aangekomen. Het was een vruchtbaar gesprek. Ik hoop dat we een andere keer misschien in een andere setting ook met meer mensen hierover kunnen praten en dialogeren, zodat we samen over nadenken. Misschien samen met andere acties kunnen komen om de zaak weer vlot te trekken. Nou, en ik hoop dat mensen Onkobon ook willen steunen in al het werk wat ze doen. En dat ze lid willen worden van Onkobon. Kijk naar de website onkobon.org. Onkobon.org. Dan krijg je alle informatie. En daar staat ook hoe je lid moet worden.
Dank je. Ik zal vrijdag ook een beetje hierover wijden voor jou. Prima, dank je. dankjewel. Mr. Turkosbon. Het allerbeste. Dank je. A mi tacinha, a botacinha, e junto nos tacanabay, dilante, no olvida con lo que vocinha, nunca, nunca, otro poquita, no olvida con lo que vocinha, nunca, nunca, otro poquita, a mi tacinha, a botacinha, y junto nos tacanabay.